Kaseng United Democratic Party laneka UDP, hanin kasngi ka khanyo tarik ulber arjar arpuar, kala pelong ya ka jingyalang hakasnong patar khma riboy district, banjit penthmai bat penskam yakin nongkit kam jongka jirang circle, kaban longru kumshi benta ban penkre na ka benta ka election arjar arpulai. Hakane kasngi, kin nongkit kam kibala penthmai ki kenthop yau president uba bat hok nong mali, working president uba artis rani bat uba witness singly, general secretary uba senki o lamare, kenthop ru yaki prangut ki vice president bat kiwei, bat hakate kasngi, la penthmai ru yaki shispa khandai psan ngut ki nongkit kam bat thmai jong ki sub circle. Hakate kasngi, laidon rengkat lang ru chief advisor uba Bindo M Lanong, u president ka UDP Riboy district uba Donbok Khamden, u vice president uba FD Ramsit, u general secretary uba Michael Kharhunai, lambat kiwei. Along to the camera, the swing and the young man of the power, the sumo VP, like glowing. But one is the better, the current, but when the Shibata, he come to repair, but the party question I have get. Nang ni sekman, nakapata, the boy will come to the job. Nakalian ke cuma, nadatang kinian. Man pasya akan kapor kalon. Basan posna mensuat. Niyo lah jong ka state bo cingalam jong ka APLC. Kabangi sutu syai mentaga dai UDP. Bate ka jing tristom jong baro kinong kersan. Lagi dong ki paper jong gari kasih ke jongi. Bat nang korogil tuju niyo lah jong ka state. Bangalon ke Cikerman ke Baskar Bamanta ke letak san pusnam basa shisin kene kal John ke regional party kan kawe ke state ke jumi ni ekran mene Pak Bendol non haki konsumsi ko per ho ke state ke jumi kal UDP kape ane tu episa Kajiran khususi hampa distrik kecungi kedai kebakaran be sisa kalau UDP nak mengadakan election keberuan. Bat kendai keciklan kecuna, kendai kecistart kecuna, kendai kecistart cungi, sausan but remote cikomot kenelang. Kendai kecikwa jom upai pak nong song jom khususi banwendra yang kecikla ha esensial kadar kapo ke konsumsi kecungi. Keciklepat nak kalian kecuna ki para menteri, bagian menteri, kementerian, kebersihan, terkejut klik, terkejut, bagilah employee syarat faham terkejut. Kong ini nam kali yang cukup kepres bagi yang, bah iyo kini kalat dan pau berpani itu yang semua juga kini meeting juga parti UDP juga apa juga kena mak. Nak komentar jadi ketika jirang konstruksi berkuih lama jupi yo kene kalat ban hak syakilat thai ko ban tip lang syaki perlu perjor barok kitip ya kan ke meeting pengeliyo ban perlu menta ka khanyo trik jung ne banai march jung stem arja arulai kajing temu jo kene ke meeting bagi penong hang ne kelong nak kata bagi ya khat belum lang ya ki parano krisyan jongka parti UDP naki kenhon baper kunjuk ki bawan ni kaban pani solang bat ka parti UDP hagane gasli nak mata ka jing temu bat penklan banang wanra susu ya ka jing nang yokbor banang penbun susu ya ki parlok ban ai ka jing krisyan nak mata jongka parti bat khamtam e nak mata ka jing temu ka bangidan ban push thong nak mata ka election arajar arulai di kuma kalong hakini gis pun klikis nem lajar sipus nem menta ngim syem bi alat syuk ban organize bahang kong gede parti UDP ho jongka jirang konsumsi nak babun kili daw rei tang bangi syuk ban tanpa ku ji semu yu ble bat kum juru ya ge parlok nong sing snong jongka jirang konsumsi bar kuai pamenta kelas dang ban khim biang
hak bangi iya kemensim jong jing trang liang jong ki bun ki pa jong sisnong nak liang jong ki urang ba nong yalam nak liang ki seng ki per ki dan hang ni nak liang ki lok mi ber ki samla ba ki la phai khmat anta nak mata ban wanra ya ka jing ya teli ka jing long koi ki jing pat klan syak parti UDP bat ka jing wan lang ki hak ni kesni kalau long syak tak kesin pa ban long kesakhi ya kata ka ki ke angnot ban pansisya ba kilaya penyesok ela de ter nadu kenyutrik jong benai Februari mitos nem arajar arfulai pada kini kesi badang ni ter kin sedang don susu panwan pan penyesok pan ai ke trelang pan klan nak benta jong kene keseng UDP ki jongi tilang ba jong kene kesi layo ya ka pan jit ya keno kit kam ki bat mai ba pura mo full fledged jong ke UDP hapo jong kene ka jirang circle bangi tip kum ke jirang konstitusi ini layo kino kit kam ke bukura nadu chief advisor president vice president nang ta komjur yo secretary ya ki joint secretary pat kino kit kam ke pair apo jong kene ka konstitusi jirang bani kmelati balang ba jong kene ka jing yo ya kino kit kam ke bukura ka jing trei kam ke jong ki kanang ya state ter shadow shaki sub circle but she primary unit but lang baju kene kana irap an step iki trikam but one ra ro ya ke jing trikam ke dap met ke dapura ya ka seng partai UDP rulum jingi hapo jong kene ka jirang konstitusi rude tingi duai kham tam hau bo blai trai kan rat nisnei ban tinlanti ban elam ya kene jing thu ha ka bangidan but rangka jing ku ke jong blai ba ke ke bangi thung ni prakhat bo blai hu nisnei ban simti ban darakat nang ba kata ka bangi angnut bangi kmelanti kanda urlong shisha bat kanda long so long pai kanda on ra sha ya kan jing ku nakamta kinong sang snong bat ka dong ka than ya kri ba ke jai ban jingi bar